ตูนี้นิสิมซอมละก็เฟกวารีสังนิซอมนิลกุบนิโคอาเธอสละความหินง่ายฮอเจ้าเซนบอนซาวินนิโคพากะหินปีเว SOO เวลเวตนดิงา IPFM และ FNCC in Union Home Minister Amit Shah เฮงาเลขาทอดนั่นเองกูคิดหิงหน่วยฮอต Suspension of Operation SOO กินไอนะเวลเวตนาอมนดิงิน Indigenous People Forum Manipur IPFM และ Funhil Naga Coordinating Committee FNCC in กิกอมคอมิน Union Home Minister Amit Shah เฮงาเลขาทอดอบอลหันินอหีSO โนยาเคเดอร์ฮอเวตซิลนา Verification เกมและอัมสตกิสยาจุยดิ้งดันกิเสียมฮอเขาตากิจุยหินามตีเวลเวตนดิ้งเฉลฮิจิดันสุเกฮอจงาเอ็กซันกิลาอนดิ้งงี้อันอากินเองอหีฮิจิเวลเวตนักกิบอลเตียงเล่มณิปุระจำนะนดิ้งาSO โตโกนกินเฮลอลิงดิ้งอหีอตีฮิจิเลขาทัดกิบอลจูอาเจกุมาลบาลาเฮงะจงอันกิปิลุนินอหี IPFM และ FNCC จนSO โนยากินอุปโตนบังา SO เกมหอสกีอากิสุลหอมฮิตามสุเลไม่ปุ่มไม่ทัลไม่จังหอ Center for SO เฮงากิกวยตุมองหินามตีนเธอโดนจงอันเอลหันินอหีสุเลกรังรูลกินอุปโตนกินไอบังา SO เกเดอร์สังนีเลจักขัดละสอมกุบละสกี Register กิบอร์หอ Designated เกมหอกิคุมตุมาหินามตีนจงโดนจงอันเอลหันินอหีมณิปุรสุงากาลมันจะนัสตาตาจอยาZalian ta cha lo militant tampi akimu in ama ho hi SO keder ahi ole achungawa action la ading ahi SO keder ahi lo jang le dan la moldung zuya action la ading ahi dan kipal ke ho vat suina lo teng mi pi hon achamawa na ahin ta adiu hi chiteng le state sunga chamna su boiding ahi ati source nitin thuso sensa chungchanga ml hon adin mun asei che levele JFD in ki phinna bolding agi na nei tul ha February ha ki chai masanga MLA le minister hon census ki bol na ding chungchanga mi pi he theidinga adin monusei chena anei lovole ki phinna chom ki bolding a hitin campaign for just and fair delimitation JFD in gi na aneye achi sanisim somla sagi February sangni somnil gup ni khoa India government in census abol na ding chungchanga in Far East district a nongpak heira community hall le Wangkai kai thel asangbi community hall mona public meeting ki bol na achun JFD convener Jitendra Ningombam chun tu la tua Manipur bai na hi agu ahung chawlut mi ho to kisam kai na umahi ati census masanga National Register of Citizen NRC ki chipi na dingin ngi anajong anein ahi Manipur sunga census ki bol masanga center in agu ahung chawlut ho he do na dinga na to na anei na dinga cabinet and resolution anei na dingin tip na anayin ahi hichi ha ki bol lo le kilai khom na en na sata gi phin na chom kinaiding ahi ati source nitin thuso h thangho len gang te inspector general IG renga kai sang na nei ta Prime Minister Narendra Modi makai na appointment committee of the cabinet SCC in India sunga IPS som la thum ho inspector general IG reng panmuna kai sang sa na nei hol a kumsang ni som ni la thum batch Manipur cadre officer es thanghau len gang te jong apangin ahi jimi gang te tia jong ke he es thanghau len gang te hi thlake sa professor let son kholal gang te chapa ahi in ata asa kum sob ni rathum alhin kuma civil service examination a pachan ananei talhana ama hi Manipura kona IPS officer hol a khangdong pin jong ahi source nitin thuso keswa kona het sa RBI assistant exam hi last date iti hitam phan na alai le ana apply nai hi on keso general headquarter minachu language barrel thu ke sei a hi in RBI ya top brass official ki nei hojang aki hopi chai tan lekha thon hi RBI governor pa amu a action a hin la na le option english ong nante you can wait for a few days I ham tia chen som lo le Manipur ne ki choose mai diu a hitai apply lo sanga apply phot novin by Sarmoy Secretary Education KSO General Headquarter kipa thu seina janhi nisim som legit February sangni som ni lugup ni kho in Salbung Christian Church in ngai lu na zalin li tan sarai khong langa sopi in lalo ki hal ha pi ho pu na na legel kho na nei pumin hobung lam kai hon relief thil phabet en chang bek sagi dal bek khat alu bek khat onion bek khat le en kam thau box khat ki thopi na ahung na yun ahi chole hobung dang ahin mimala ahin ki thopi na sumla paya hin pizo se jong apha dung zuin ahung ki update jingin pathin in mal som jing taw han
by thango mang misau relief secretary keso cycle nam lam kai ta be ho ki gial phau hite nung le oi mo ichan na loading ovin kisai hi le koima a he poi KPI lang hitu ni sana gali tin zo naw hi amuna thal choi ho a hi dia amun ta thunei pen ho amin seilowa I het ho je a tu ni sana ki ding zo ham a hi tu nya ama ho stand point neu khat anung sal kha ole gam sung pumpi ki chai ding tin a hi azi chu ama ho bo mi pin lam bana ki ve a hi ze in ama ho acha lo vole adang chu akipan do wa ading a pon a ong lai blank portion khat ding a hi mi pi hi han thal choi dang ho hi song le ama ho thu sa lowa koima ki mo pa do ngam pon te piniam cha kip genin popular government azop chunga ka sai hon imacha asai po ve imacha asai lo je owa mona ki mo pi theilo a hi support na thu jang sai lo oppose na thu jang sai lo a hi je owa mi pin sai ding bowling hetalowa thip chat a hi tu ajang gam gi phai muna galmi tin loading jang chunga ka sai ho thu hi tho ding a hi masang jama ko tu thu phon chon angai za buffer zone kinga atup ding ti thove tu ni chana a hi chi thu a ki khial na wang a poi ha nun lang hang san mai wo ai pan pi diu mi hem hi jong le pathina nai lung tha po hi te dam selo hi te kanam mi te ho ipi bol do ki nei kho hi jong le nam khan kho gel kho khan hi na zala ki sei bo a hi in ke ho tabong hi alup mona WhatsApp me ajeng ho tia tai mo ta ana sei ho chu ka hi ove by jang ma ho ke freelance journalist breaking news tunia sanakai thila galhailut sopite ni chu a hi hlanen amani he sangkai lang ho a hi hlanen sepai ho akona information akiza apha na vv ho ina ki ko do in phate in thulala dan huinin dan ho aki sei pi in amani jang cycle langa dingin dam selin achil hantai ukyang ne te he asayo achom abol achom a hi je in ichi theina dingowa hongki sei a hi adia okhol district langa so pite ho lampi he lo wajang le ki phatlam lo hela do the I do jing diu a hi third me hi separation de ya iman jing diu hi dei sa a hi I ham tia lol hin nei ujang le ku ki state day of prayer tia kumsia iman jing diu hi dei sa a hi a khatna ilungji no ki patni kho a hi anina gal ki patni kho a hi athumna gan the I tho patni kho a hi alina nei lego gam lego in lalo idal ha patni kho a hi angana nunga khangdong holung sit na bihela ki su sit ni kho a hi agupna melma a ai ki sim patni kho o a hi asagina gamsa tha a ai ki thani kho a hi agetna aki khantal saku ki a ai gop khom patni kho a hi akona ki khantal sa ipan khom ki patni kho o a hi aki khansa ki gop khom ki dingai to omle ku ki te the san pap ki po han source nampi khan kho writer zan hi nisim som leget february sang ni som ni legup ni kho chen security force on self operation abol na over galman cha phebem anamanovin a hi hichi galman cha akimat namun cha hi le loitang leikin thabi kho sakmai police station hop sunga in Farwest district akon a hi akiman do man cha phebem ho cha hi le AK47 khat le magazine khat 303 rifle khat double barrel rifle khat single barrel rifle khat number 36 hand grenade thum chule IED bom nga a hi sangai kot langa kani lei ki wat se zan hi nisim som leget february sang ni som ni legup ni khochen security force ole forest department ho ki tho khomin kani lei akar som ni anawa hla anasu se ovina hi hichi kani lei ki su se namun chu a hi le sangai kot police station hop sunga churchampul district akona happy mollen chale chaljang mol phaya kon a hi lobu ni le asunga chi bek ni le kanilei ki bolna aki mangcha thilla lo hojong anasu se ovina hi source manipur police article khat anisimo hite people movement gp in polo hingding amta by thanglam manlun independent freelance writer lol hinadin ekele m16 ngai pon kita anale kilung to na bo ngai jin a hi inpo ki sem do odan Eastern Naga People Organization giti Nagaland sunga district gup kiloi khom na a hi hi hotsu tun sing mon kifir longleng noklak chele samatra hi kon khan in ko hima jong azaw ve atina hi hichi district gup sagi ho hin Nagaland government akona na asa lo na le chanwo ki ba lo na in
กุมสร้างนี่ละสอมกุมากอนจนอินโปอหินเซมอนเกวายหอมนะตุมดิมันบอลิน People Movementอหินปานอเวนะเฮกุมสร้างนี่สอมากิปันอินโปดิมันจูนิสิมงาเฟกวาริสร้างนี่สอมนี่ลุกุบนิโคจน Tripartite Agreement ติจู Central Government Nagaland Government และอินโปลำกายหอน Frontier Nagaland Territorial Authority เสียมดอนาดิน Home Minister อมิตสะจาวนานกิขดเหนะซอยอากายตาเวนอหีฮิจูอินดา Constitution Article 371 เอโนยาเสียมดอหิดิงอหีตินอกิเซยินอหีตัวหิ Parliament บิล pass bowling bow อ่างเอาอหิตานอหีอินโปเตนะดิมาโนลอเห็นนะ celebration อบอลนะดิวพาดอากำทัตปนอหีอีพิจาอินโปเตลอเห็นไทยหำอาขัดนะอากิลุงโตเจโออหีกิลุงโตนันกินับนะอพุดดันินกินับนันกิตานอาเซียมดอเอนอหีอินโปเตนกุมสร้างนี่ละสมกุมาปนาอดิมาโนสุเขียลโตเขียลลวินกิลุงโตแต่นัดินปีจิงอนอหีเฮจอาจลอเห็นนะลำอมโนอหีอันนี้นะอากิตาเจโออหี Central Government in po lam kai ho chu special package pi dingin ana hliam jingowin a hi special package ti chu sumpi ding tin a hi district group segi ading chun kroli za nam khat adei za no pi dinga ana zolo a hi a hin in po lam kai hon ke hon special package ka thu mo a hi pon changtum ke vai hom na ka thu mo a hi tin ading cha he jingon a hi e hon wang popular government to bai thana ikithet jingo a hi in po hon special package ke lo han lang hele kumiza nam khat chu no ma sa dingo suma bei teng angai ngai hikit dingo tin a hi hezi chon in polam kai hon kita ata in adimano adin pi jing ta wen a hi le India government in ating zau tapon kinop to na soi akai pi ta na hi Frontier Naga Territorial Authority FNTA akisem da ova a hi le akhanga atu acha tevin aga ani adingo a hi tan a hi NSCNIM politics ki chaina ding nai ta NSCNIM in Naga integration demand achi pijing lain Central Government in FNTA form bol na din nup na soi signature abol tan a hi Center in FNTA bill pass abol le NSCNIM politics ki chaini hiding a hitan a hi azi isa Nagaland base a Naga jaw se gopkhom ding politics abol chu ki chai ding a hitan a hi NSCNIM politics Naga integration zanmang episoding nailam a hitan a hi le separate administration hoilange hitam eho ku kinam miten 1987 apat movement ihin bol panovin a hi tu kum sang ni som ni lugum hi kum som thum le kum ko ahlin a hitan a hi kum som thum le kum ko AKLM 16 soya hin kho tampi le nei le go tampi chan ku kinam mi te thu ki sei du da lova man sa dam jang helo thina le man na jang helo in po te demand final stage alhun thei hi az ep hamti igel divin angai jin a hi India government in man sa akicha na hipon thu sim di le kilung to na bo akicha na hi man sa akicha ni le eso hole NSCNIM te thu so na asai chai ding a hitan a hi e ho ilo thin thei lo naw azi ho movement bol hon thu ta asanga ama ho phat som na ding a kho sa azi o hi ama ho le ding le lal ding thu nei na ding bo a kho sa azi ova khana khom thei lo a hi oven a hi eso te bala ato khom wang ova kuki a politics boloi tha dawa politics boloi zomia politics boloi thuma ki khano a hi hezi a chu thu tham khat athi pau le tha dawle kuki le zomi a iki boijingo a hi hitea kilung to theilo nammi te chu koi angol hiya gamtum ke vai hom na ap dingo ham ap ta aba ozang lew iki tha gam diu a hi ole center government cha angola i hi sa o ham to azang ka sei ki ding a hi SOO hon demand tham khat anei theyu chu thupi a hi pon na hon na ki to theilo wo chu a thupi pen zo a hi zoi lung ki to lova politics demand a lol hending wang ke minga lungya lin ka gyal thei pon kinep na jang ka nei pon a hi alang kha na AKT pom hole tha do pom hon hi na che ova thip ben ki thim be un lang nampi cho chabai go hi un chim na wal ta win a hi AKT jang tha do jang government recognize a hin amang thei khat cha pon a ki su mang ding jang ha sa a hi hezi chun i hi na che o ki za ton hing khom lew han dam na pen hiding a hi Manipura mindang iza sem do jang lew han legitimate pen chu kuki bo a hi kuki akinei sa atumum han lang akitum la jang le koi machoma a hi di pon ibon sa owa hi tho a hi India independent masanga pa na kuki in hi su ke yo a hi tua jang wa noi mi ten e het naw chu kuki bo a hi de zutin de hi jang lew han Manipur sanga politics se bol na di wa phapen chu kuki lo adangum lo a hi thlap na hungum ding a hi
in po te a lo thing tan ku ki zo nam mi te a zong lo thing ding a hi ti thulam leng tam pi hungum ding a hi in po ho chu pi the a hi tai ati je over home minister pan soi a kai a hin e ho awang awa le na lai jin bai thu hilo ding a hi e ho a chu prime minister home minister ti ta lo AK Misra zong a khal zo lo lai a hi hi a chu SO ho khana na din khom thei lo diwa a hi le people movement GP lew han imachal pin diu a hi tia ka sei a hi a chai nan in po te kilung to zala lo thing dinga umo gyal do opomin e hon zong EP ibol thei mem ti chu lam kai ho tho buwa kingam a hi tai a chai na ding in thu sim khat an sim kin o hi te a hin sun doctor e sang loi Bible context mak bung som chang som la sagia pat som ni langa chan ton son hin na ka nei thei na dia EP ka bowling ham ni khat Jesu lam pia hong pe nin pasal khat a hinga a hlei zalin a anga abo okhomin aza a ho hil pha ton son hin na ka nei thei na dia EP ka bowling ham tin adonge Jesu na za a EP dia a pha nei ti ham pathin ti lo koi macha a pha poi tol than hi in mi ta zong hi in gucha hi in zo thun he to sa en pandan duhan mi bol dan na nu na pa za bolin kiti thupi changse na he chume ati pe na hi khangdong mi ho pan Jesu za ho hil hi changse hi ka nyaw wa pat ka hin nit jingsa a hi tai ati na hi hi chun Jesun avechin chanin a hi le alung sen bat khat na nei na la ye wana go na nei na din chin lang na go a bon chan ga zo in sum chu vai chate hopi tan chuteng le hongin nei zuin ati pe na hi le go ho ta hi je chun lung hi mo ta ina chi mang tan a hi hi chun Jesun a sei zui te avegolin aza ova mi ho pathin lenggama alu sangin hiu bil hom sunga sangong saulu ding abai zoi tin a sei pe na hi chunga Jesu le khangdong mi ho pa ki ho lim na akona mu do thei chu wan gam go ton son hin na le leisit go ki ba lo na hi a hi mi him lung sung he apum pia nei la govin alo dim teng Jesu dia mun umji lo a hi Jesu che ton son hin na a hi za aman mun anei lo na mi ho wan gam lut ding ki ti chu hi thei lo a hi khangdong mi ho pan alung sunga zo se azo da Jesu za a chen sa ding chu ton son hin na a hi dan a sei pi a hi ton so thil hol chun tu le leisi dam lai sunga jong ton so ta a hi na azop ma na hingding dol a hi chunga khangdong mi ho pa hi pha le cham ki ma ki gel a hin la ton son hin na chu na to phat wa nga hi lo Jesu ta san le ilung sunga chen sa ki ngam a hi chu a he thei lo a hi chu Jesu na he je a alung sunga zo se chu azo do a hela ton son hin na nei pa a chen sa dia a sei pi a hin la ama lung hi mo ta en a chi mang ta na hi tu lai jin mi ho sa tam pi in anei a go zo se wan gam nei la go a ki so gam ta ve anei a go vin a su boiza Jesu dia mun nei lo hi lo vin api pa lung dei bol nan amangun a hi le ama hodin wan gam lal lu khu in apang thei tan a hi Jesu mi ho ho wan gam lu ding ha asa a sei hi alung sungowa Jesu sanga thildang nei la go vin vai a hom ho a sei na a hin ton son hin kim lo chu Jesu a oma hi je in Jesu to ki gam lat mi ho wan gam lut ha sa le ding a hi he je chun ton son hin nei nei theina devin ilung sungowa thildang zo se zo do o hitin Jesu zo chen sa o hite tia ka tem na hi ove tuni ni khwa dinga thu so la khomi sim thayo hi chan chana ki chai tai muntina kanam mi te thu so la khom hin ngai ho zo se na bon sa vin mang pha